Sagwa de energi mana mesti garam ling jogro apa jadi dong de bengaja roin cek cek ke roin matol man baga dati dani da dong cik mal cinu ga gambel madong ti ramade wushi ke yo diri shirga madaka na wajak Sagwa ya man baga dati dawo minnu kamal ki man baga mal hu man dati da man yam da rawda da ko ni da kon tin kan kapkor kap kan kor da kan kor kap bar da tira da waka Sagwa ala name ce ba gor bran lebet analing yen jawra goro baran kunnak ashiraroj ko chine tel nafiya yam gwan ko tade niam da ya dero ya me delat chalar gwan rama wan ko karama ja jogo te pin kamal toy telere telem bijak ya Sagwa man dong de te yen politician gambel ki dong ne de nong mala gambel da te dawo mushi anga jalong kaloj bar ko mal gambel chana yakula lan gede ki chala na gede kana ya da te da rawana ko ya man dong da ko ne da don chuwoko yene dong chuwoko ki ne de chukor kap ko kor kana rum nguling yene ne ngwan to wonu te sheye aba ya zer ga jal disel ko kule nga kam 24 hour bi jal bi kulu shuk mutas bin ga tawal anta tawal da kon tana di shoburun ga tawal kharaja men lat ko do yana kor kap medan pul yang chukona ka pul yang tega jokten tega gwangten amena lo to to kente chande da rini yen ga ja dia de yen ta yo jogo pala kor lo ja jok chu yen le kana kani she mana kun Sagwa kon ju kor bi jangala ne de pau wa auto bilat wa kan ji to lat biliu ko baji benek mi wi bi de tera ma nged niam be jigam gambe lan tara ma gamna mekan ko jeng je wo benin ko ben tala ram gamna
Mekan ko jeng ye benin ko ben kala rama gana na gambela da ko gambela we rabol ji politician ka rabol fankin min ci akula gor jana ka yene te mala no yen tele mi ci akor peran ko cha kam pe yon to guje che de je ka do mu kuje ke ka do ko ba shi ma na ba ga nek bilaro sha gor lo che je lo mal te ka duk diok ke do mon ti cha lat ya mala te duk diok ke do mon do ba nyam tumla shal ke peace can be defined as a server, a way, however, for the purpose this model peace defended created the moral understanding a positive relationship between individual group. The man yamecha defend ke jen mal. Man kula lon mal jene. The meaning of peace. Peace as a nation of society, a conflict fulfilled, harmony, a feeling of security, of well-being, and an individual, a community of society. Neme chalara ta ande naro yen ke yeki ta ande naro gamje, kamal, yeah. Chaumal gorelim ki gorenuk kamdun ki relationship painpun yenne de kula dur to wijum ya tin ka goro chop ko bo wi ba chop bo wi ba dibal bo mal ba tejir bana ta ganuk tete ka ta chalat rai malam to worten ke street kamala shal ke fear kamala shal ke street in near ka confident ka development ka freedom ka happiness ka love and joy and justice to to kan kamal tunuk tin ka te development tin amana tasluwa amana mot daga tin kanu mission mo ba te tin ya chagwa bo ka yene dong tin chu gwa dul ga de ye tiech amal mi che accept ko gore rieto ko ribia wala tibia tike kene de nong mal men yam jene Mesiau ka manu yeno ka mal biya ko luk udah bi jodo ka ma biya ko luk baye wuluk men dia te dun ken yam men day yene te ken yam man day yene te ken yam anguk pen ber ben ka abol ber jeno de kon ben ka abol de ga ben ka kada de ga ben gi yitem mo gor go na ma de ga no ma gat ken dial de kon mal pal ben lat te ga ka abol te ga ka kada wona gi yitem wikier de gan de kon mal de kon ko no da kon mal be accept ci ber ci ga gar ken ko no ngun ko mal mati jiga no ton
ngunu yena mala mal ne di ci gat ken wot bu dole yena fay ngunu ngunu yena mal ma tela gatan kan gat kan o loy wit ben fay ngunu bu yena mal mo wana mo man dong da o ga yene de dong ci wang ko kene de ci wo kapen ko alaria meme ci dungar ko jaran ke lot jaran chak bang ke chai ben ci cha ko bay nek bang cha ga ji ko be nek la jen amu ci ko le la ne te ba nek no ko na la til ko til la ka ne kon ka no kon mu bana la wunu te cha nek shengi ke shere ci ma chambala no wunde na ga gambe re ci widun tung roje ga na be cha nek ne de cha nek ke shere ku yen ke tu kon ne di jan bang wona ta ta ka hospital te cha bar kane de 35 to chilu January 20 mana felle ke coba ada coba bar coba